Now, today, 371A becomes a point of discussion. Don't get me wrong, I'm not against 371A or G. But my stand is that the protection which are there in 371 must be incorporated into the section. Why? No, please allow me. Baden, please. We need to be realistic. Please How do you expect that the tenets of 371 will be incorporated in the just a minute. In 6th schedule, when you know that 6th schedule is a provision for administration in the tribal areas? We are now a full-fledged state and a tribal state. No, that is all right. You see, the concept of tribal state cannot pass the legislation through the tribal state, the definition of tribal state is only in para 20 of these. Dedap keren mai sa keren sama hibat kuan so ba Robert Chun. Mo. Ngaso thu iba aden. Kajimut gajongi hani para lainut, kajimut jong kajak ru gajongi para tolong bakumno ginlek sya kasokar India. Bagita ki anjo kasokar India ki bakta yang ikinom terikam. Kata kan gajimut, ngatai ba aden ki kri. Ba kata kan gajimut gajongi bagi anjo kasokar India kinom terikam bagi. How do we do it? Itingong reinstate ya para tuan. Makibat yung wanra ya kan? Kamu tli ki bor piko akan dan apa ke jelam negara. Kamu tli ki bor piko. Kumpo kalau mentah tinggal dan lupa ar ada. Hey don ar tli. Kadang state government bagi diskonsil nalor kata kita lagi sokonini. Kian juga diskonsil kilabani melari kita ku kian juga sokar salah. Kumno yung kian juga diskonsil kilabani melari kita ku kalau sokar kian juga sokar salah. That is exactly is the point bang Ibong ban. Namar makadon kapara 12AA. Bakimla abanyen. Nata kadau happen pengelai kan. Another one thing that IAP is another one thing IAP Yukubang was the state of Tripura. Apa yang balik ke insert ke para 12 apa sih? Hari ini kita ajar lagi. Balik ke era. That exactly is the point. Namar Bangimdan ketua original mentah kaya tengku kabur apa yang kestil. Why not? Why not? Ada nak second schedule. Why not? Pipi kuat atau cukup mentah mo. Are we still on the Assam or are we no, we are in the exactly the point na takadaw ngi kuat ya tadi. Baling pi Kumbaga nga pila pintek hasa. Diskonsil hasa. Kita lagi jom diskonsil list kita ki ya kepala inserany haka para 3, haka para 6, haka para 8, haka para 10. Kita lagi jom kapor pintek Mizoram kumbaga nga ini kipor joka state government kim terikam haki Mizoram diskonsil. Now play there is segregation of power. Ladan lupa kasih segregation. Kiniru ikwa hameklia bakandan ka proper segregation of power between the state government and the 6th schedule. Nata kadau we need to revisit and amend ya ka para Robert kita sudah dalam beri dia tu ayu ba ada in Jubal kita. Minta firma ban generalize minta banau balaga. Kalong ba request ni bahapon bakaran ba ada ni iklan disto. Bahapon bakaran ba ada ni iklan disto. Ibadan ba ada ni dan syukun kapon berpensai. Kailat bangin pendep mahiru pengkeren. Anda latangin so ya hap ya kaji keren cobi dan ni kalau tawat ke. Kata itu poin ini keren. Kabalai kalong ba kumno ba kum kastir kamegala state ba penet itu sorkan India ban define ka kum tribal state. Kenapa kan don exception? Hapo kasarun serun. Kenapa kan kita ni ihok itu nama ihok itu Gongga Matrilineal Society ke aja cik kami ke apa pak nama ni. Maaf sih kata kami ke isu ke Dewan Raang ni. Man, kami ke isu ke Dewan Raang ni.
Nomor paling ngalah ada pencai kata ngalah ada pencai kira place ni apa kira tu di pencai di ngaruh dia nomor kata kadau ba ngakali kita di atli.